Udwendwe lukaKhuzani Mfoka lubonakala-ke luzoba isiqophamlando somcimbi omkhulu kakhulu-ke la eNingizimu Afrika ngaphansi-ke kwabantu bebala elimnyama, ikakhulukazi-ke ngaphansi kwe-genre ekuthiwa-ke umaskandi. Lokhu sekushiswe yini na? Lo mcimbi une-line-up-ke yabaculi bakaMaskandi abathe nje bazobe bekhona bakuqinisekisa-ke lokho. uKhuzani wasekuthatha-ke ekubeka ey'nkundleni zokuxhumana-ke abaculi abaningi ngendlela eyisimanga. Asisayiphathi-ke yey'pheko siyibone ingena-ke laphana-ke khona emandaba iy'nkomo ongeke ukwazi ngisho ukuyibala ngendlela ey'ningi ngakhona. Le nto bafowethu angifuni ukuqamba amanga, ikhombisa ukuthi uKhuzani abantu abaningi bayamthanda futhi-ke bayameseka entweni yakhe enhle asethe waqala-ke wathi-ke uzoyenza. Abantu balethe iy'pheko zey'nkomo, abanye balethe izimvu, sibonile-ke kushawa nanendishi-ke laphana-ke. Abantu abaningi bahambisa nje yonke into ongayicabanga, kwatshwala yonke into. Bafowethu, le nto ishawela izandla kakhulu. Abantu-ke babonga uthando abalibonile kuKhuzani njengoba nabo sebephinda-ke belula isandla bemeseka entweni yakhe-ke enhle ayenzile. Kodwa-ke kubaluleke kakhulu bafowethu engiphathela khona-ke indaba yokuthi-ke lo mcimbi une-line-up yabaculi bakaMaskandi asebeqinisekisile ukuthi-ke nakanjani kulolu dwendwe-ke bazobe khona bephethe ezabo iy'nduku bezovunula baphinde futhi bajabulise abantu. uKhuzani lokhu usekushayela izandla waphinde wancoma ey'nkundleni zokuxhumana wasethi-ke nakanjani-ke ngomhla ka-15 December akube njalo babhema, makube njalo bafowethu. Bafowethu thina-ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo, siyakuthembisa uma kukhona okunye-ke siyobuya nakho-ke kushisa kunjalo.